Haino hai IPFT Bajauka, IWFT eba IPFT Buri Bedek Motha Town Committee Executive Member Rekha Deborman Toidur Mumbai, Khorok Sheni Dorsa Adong Jugrok Cha Salo Tipra Mothawa Hapelekya. Tipra Mothawa Hamnerok, Juda Budolia Kari Pelekya, Bodole Adong Jug Moni Har Deborma, Tipra Mothawa Panirong, Lamsogui Naka. Pane Shalo Burun Harmung Unka, Greater Tipra Land, Tipra Shalong Oshanmong, Tansa Krano, Malanyai. Bodole Chairman Bobagra Putikishur Maniko Deborma, Tansana Nebagai Kokosarja, Bini Oko Kusarmong, Kunjo Kaino, Pane Shalo Tebo Kubun Bodolok, Kubun Bodol Yakare, Tipra Motha Pane Haniboshaka. Ani mungkin Rekha Deborma, ang IWFT Town Committee ni ang Executive Member tongmani, ang tini hingke bubagra ni je Tansani Marino, Hamjagai, Sin Tiprasa, Tansangai, Sin Dofan Bagai Samutanga, Nago, Nibini all Lamana and Belay, Hamjaga and Tinora join Kaya, hingke to Kogono Tongo, Wapisa Kongsano Yagba Shibaimano, Ginto Wapisano Mutun Kaka Abono, Puno Dina Yagba Shibaimania. Nga abono na ang wanso ko sini tiprasa bosong joto no thansangai samu khaibena ni ba bubagrano login na bagay nga ang joto no sin tiprasa bosong borong no bang koinai nga tai bad baki tabuk sak jora haimanya ko aba hai IPFT bo jrai rok ang kok sai tongo sineng ni joto yot ni sai kok sai tongo ja central ni ja yot ni sai kok sai tongo borok bo tini phaya khana phaya hanong thong borok bo Finally, tai bisla ler klak ni ang khakayo, tawa ke borong do ang koinai, borong jate taratari khaitung, hingga sang to bubagra sara to sini tibrasa notai mathangi man bo sara tai mathangi manai leader tongu ni ang khakaya, bono sini last ni tam chane bono sini last ni kinang sini tibrasa no mathangi bono manai ni ang khakayo. Abang tinang langsung join kebeka asal lo sampai. Misal tau kuno kerai, ang tu tabuk sejarang IPFT no bang hamya hiya, ara jara leader tongni rong no bang hamya hiya, borok jotesto borok bo tibrasan bagi samung khai tongo, to beke thanjani mari phaya hangga to sung to jekono samung movement khaimiya. Hingga thanjan nago sing tibrasa lek besuklak bangba, to beke aban bisyo joto thanjangai samung khainani khaya hangga sawo asal lo sampai. Kabang ma borok paine ini saner bor tim paiman liya, hingga ani tabu jeta wono tongne rok tagar jolon ni ko ekjon phakya, soi satjona asuk no, to bake jeng angwan bong na angkok rekha, ning tabu pandemic taisa truk hamkake, bor ang bubagra bai kok salainai, porewa ang parabo bekak thangai, ang bong no kaisa program hai khai, bong no ang apro join renai. Ang asa kayo, ang to bubagra jeta gimana agapun samung khainai, ang bini no kok thaise kibi ang samung khaigala. To baka ang asa kayo siniango joto nini tabok bororong ni drugs hoite koto bisu sini sikla rok jengjalo kasai tongo, abarong no tui besibak jeng puila samung rom nai.